Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo leo pia ni somo jingine ambalo tunaendelea katika habari ya semina ya wababa ambayo kwa kifupi inaitwa WHI, Kurugenzi ya huduma ya wababa ya Injili. Hili ni somo la 7. Masomo 6 nimefundisha mimi, masomo moja alifundisha mzee Yohana. Nikimwambia arudie tena ananiambia mambo bado yanabana. Ila natamani kama nilivyosema awali, kama yupo basi nishirikishe ili tuendelee kushirikishana inapobidi. Sasa leo tutajifunza somo linalosema nguzo 7 za ubaba kibiblia. Nguzo 7 za ubaba kibiblia. Nguzo 7 za ubaba kibiblia. Biblical, tunasema biblical pillars of fatherhood. Nguzo 7 za ubaba kibiblia. Na kwa nini tunajifunza kibiblia? Ni kwa sababu mimi na wewe ni wababa waliookoka. Kama tungekuwa wapagani tungefundishana habari ya nguzo 7 za ubaba wanaoishi maisha ya kipagani. Ila kwa sababu tumeamua kuishi katika habari ya kumpendeza Bwana, inabidi tukubali tukufunikwa na Kristo kama tulivyojifunza katika somo lililopita. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu wa uwezo, katuwezeshe katika hili somo pia. Jehova Nisi, umetupenda, ulituokoa kwa namna ya kipekee sana. Ukae pamoja nasi nami ukanitumie kama chombo tu mtakatifu. Katika jina la Yesu Mungu wa amani, ninafunga mawazo ya kibinadamu na mawazo manyonge yatokayo kuzimu, bali ewe Roho Mtakatifu atusaidie. Lakini pia tunayojifunza, Bwana wa uzima, yakawa ni msaada kwenye maisha yetu. Tusiwe wasikilizaji bali watendaji wa yale malifu tupayo, Jehova. Katika jina la Yesu Mungu wa uweza, ninaomba na kuamini katika jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.